Aon pa ba atiranan lang tadukaing gugo. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه واتباعه وتابعيهم الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala yari nakita ni waktu na to ikarwa amuin lang tapuas maghrib. Jadi niya waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kuma kita niyo pengajian. Dain ha amuin panghindo pamiat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam saray rew pangaddatan hindo kato taniyo amuin daing ha mga saray rew pagayad tin tiap-tiap Muslim ha lauman sin kalubukan si manusia amin subay siya doonhan imingat labi-labi sing kahalan kapatut sin tiap-tiap pamuk manusia patay manghudniya. Hadis riwayat daing kan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julus fit turuqat. Qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddasu fiha. Qal fa amma idza abaitum illa al majlis fa'tu at-tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqu at-tariq ya Rasulullah? قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه واللفظ للبخاري. Kalingkat-lingkat pamiat panghindo simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat din ka Nabi Sa'id al-Khudri yaridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala in aginiya nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam in aginiya iyyakum wal julus fit turuqat. Doon ini biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin paghalli sareyo-reyo paghalli sin tiap-tiap Muslim amuin di siya maglingkod-lingkod halugal lalabayan si manusia. Imbaita niya ibot ayaw tuod kamong maglingkod haamuin lalabayan si manusia at awalaw niya ay kamu maglingkod-lingkod ha mga karandanan. Bihanin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari
Si mambung yung mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laung niya, ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddasu fiha. Inaki nila laung niya, ya Rasulullah, nawayron to din dapat amin lokal ini karena sabab amuray niin lokal makapag ini meeting-meeting kami atau mga makapag-ison-ison kami bihan amuyin ibutang tana sila magbagay-bagay atawa sila amuin biya mga naglulumad bihan ha pakaradyaan sin ini kalubukan sin mga sila ha uno-uno na lokal. Manjarilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, فَأَمَّا إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. Na laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang laung niya, bat wayroon tuod lugal, amin subay niyo, hinangon inamun hinang niyo yan, narihilan niyo hadya ing kapatut sindan. Damikyan, yan tunay sab sila si mambung Rasul sallallahu alaihi wasallam, inagi nila, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah. Amuin agi nila, ambuk riwayat, wa ma haqquhu ya Rasulullah, ay uno ing kapatut sindan. Yan ya Rasulullah. Qal, ghaddul basar, wa kafful adha, wa raddus salam, wal amru bil ma'ruf, wan nahi anil munkar. Aundun hainiwi ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam upat ka jinis kapatut sindan. Amindan lalabayan sin manusia. Hasababyan subay na to ini, halian in mga pakaradyaan, mapatut na to halian sabab karna, indan tuy aon kapatut niya. Amin subay mo hikatukbal, ing kapatut niya, bang muri hikatukbal, doonhan makapaakaw, laung tapardusahan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo na imbiyita niya, bang kamulong niya di mabaya hati niya lumugos kamo bat subay niyo hinangon, biya na sindaawan niyo bat inyad tuwayron tudlukal, sin kamo makapagbiya mga meeting-meeting atawa makapag-ison-ison na inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihilan niyo hadya ing kapatut sin dan. Naroon na ini, imbiyeta doon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sa pantun wajib hatiap-tiap hambuok tisulakan si manusia, bang niya hinangon in bihayad tubat in siya roon haon humapa haran lalabayan sin tao, aun doon haon kapatut sin dan. In pagyanon kapatut sin dan, doon haon sa babindan ini lalabayan sin ini manusia katan. Hati niya, pagtawakon lang niya, jajakan sin manusia. Kapatut ingkatan manusia, lumabay doon halukal yaon. Ada pun subay kitari makasimbol. Subay kitari humapa doon haon. Subay kita lumag sin lokal dugaing mapatut amuin pag meeting-meetingan at walang tapag, isun-isunan, amin bukon lalabayan sin manusia. Na pagkayaon bat, way rapat subay sila roon halalabayan sin manusia, subay sadya hirihil in kapatut sin dan yaon. Hatin pagyanon doon bukon kapatut sin dan yaon in kasabunalan niya sa kapatut sin katan manusia, maglalabay
doon haamindan yaon subay kitari maka sasaw kanila. Abihad tubukon impikilunta pagka kita nag-i-story roon in katan lumalabay amin makasasaw kato isam. Bukon bihad to. At niya in kita roon haon makahapaharan kita im makasasaw bukon sila amin lumalabay im makasasaw kato. Adakala bihad to imbya mga pamahamsin kaibanan. Aw yan bihad to in pamaham nila. Ati niya, in pagyanon lumag kita sin lugal, amoy in lugal kita rain tagkapatot doon haon. Ati niya bang kakunhan subay makapagbisara, lumag lugal marayaw, biya mga ini tawakon tapabayta, bang kakunhan tatod bat subay kita mag-isuniban siya, atawa, launta, magto kita palugal, amin bukon jajakan si manusia. Bukon lalabayan si manusia. Na amoy to in subay mapatot, batokon sinambuk-pambuk ng katutan niyo. Na pagkaway roon to lugal, bat subay doon hayaon, na subay hadya in kita maayad, karna inyaon katan, aon, tagkapatot in katan lumalabay doon hayaon. Bihad to in biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na manjari biyayta doon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagka sila imasubo bang uno in kapatot sindan. Inari sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaisa niya lang niya. Ghaddul basar. Atin niya subay kita makapupo simpang atud taha mga tao lumalabay. At iniri kita makarihil amuin mudarat ha mga tao lumalabay, labi luba na tuod in yaon pakaradyaan, daing ha mga pakaradyaan amin masulang mo in piyang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon haon makarak kita dusa. Hati niya dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala, pasal doon haon, bang siya amo na in lalabayan singkatan manusia, inda jinis na in luparagbusin manusia, iwan sin umbang payaw si manusia, maglalabay ron doon haon, bukon lang ta sa masibo, kakitaan mo, na doon haon, aun na sadya roon masagda, sin hambuk pahambuk den katubihan, atawa makasala simpangatod taroon haamuin ini tao amuin lumalabay yaon. Naada pun subay kitari sumagda amuin palabayon ta na sa jamadtuin mga sila maglalabay haamin way roon mudarat kumugdan kanila mga katawtay manguran kama Islam. At tinimaksud dolong ni Ghaddul basar subay mo mapupo impangatod mo. Doon haamuin pakaradyaan, labi-labi na tuod amuin, hiyaram katuin, amuin, umatod pa, ini manusia, maglalabay roon haon, labi-luba na tuod, amuin, aun doon haon, sato paagama, amun di kau manjari, umatod, habihad tuin kahalan niya, na daing ha mga ini lumalabay roonhan, dakala mga kababaihan, doonhan, amin kakitaan mo na in, bukon mo mapatot kitaon doon hawak tuyan, na aon waktu makawakaw dusa, daing hapag atod mo sadya, karena sambil biyayta doonhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pangatod ini jina. At niya makabaak kita pardusahan malago pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. In pangdungog damikyan, jina. At tiniaon doon haon pakaradyaan, mabugat. Amoy in jumatukato, maitong dahing mga pardusahan, harap patuhan na to Rabbul Alamin. At tiniya subay tamapupo, impangatod ta, doon haamoy in, ini jajakan si manusia. Biya na lang niya sin
paglabay si mga kababaihan amuyin ini indigenous na imbya mga pamakay nila bihan. In pamisarahan ta, bang kita makamisara roon ha, in sasagda-sagdahan ta roon hayan, hamuk yan to rin mga ini pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala karena ikabing katuin ini pakaradyaan karena inyaon piyanglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakab tangan niya la tajlisu fit turuqat. Ayaw kamu maglingkod-lingkod ha mga karandanan. Karandanan karena lalabayan sin siyo-siyo na lumalabay roon kapatot nila yadto. At tinesubay ka rin humapa doon hayaon. Na biyadiin na ini sumagda pa kausing katalo lumalabay roon. Sibo da usog iban babae. Amin uno-uno na imbya mga maka ini tampan ha amin pangatod mo roonhan di mo kababayaan aun waktu di kau makasandal amin umatod sadya buat malaingkan makapamung pakausin bukon marayaw. Na inyad to sa lago-lago do sa mahinang sinhambuk manusia. Kabilway ta doon sin Quran mahamulya suratun Nur ayat 4 parman sin Allah subhanahu wa ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Baita sila ya Muhammad in mga sila nagpaparat saya amin pupuon nila in pangatud nila iban ayaran nila in aurat nila ayaran nila amin di sila managdasagda inyan katanlaw niya hikasutsi sin pagkamanusia sinambok manusia in amin di siya managdasagda tumtuman yulaw niya in Allah subhanahu wa ta'ala panday pandikal amin jumaga haipon niya bang unuin hihinang niya hawak tuyaon. Hati niya ini kau di kau makatangkis dahin hapangita sin Allah subhanahu wa ta'ala hauno-uno lugal ayaw pakalaong ta amin yan nakaw hakalubukan si manusia misan isa-isa mo tumapuk pa kau amin lubag kau sintapukan mo in ikaw kikita da sin Allah subhanahu wa ta'ala karena inyan piyang hiningod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam way makatapuk katuhan Rabbul Alamin ini dahing ha mga piyapanjari niya sampai piyang hiningod lang iwi sin sanam itum amuin doon manawha batu itum sintigidlong bitu-bituhan ikita sin Allah subhanahu wa ta'ala in sanam itum sarta diurungog niya intupak sin sikisin sanam harap pabatu bihan iban najajang-jang impangita sin Allah ta'ala sintikang sin sanam habawaw sin batu. Yan tutigidlong bitu-bituhan. Biya din na nakatampalan nakasawahan. Inyan labi luwa na tuod habihaning kahalan niya insawa simpangatod sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Namon timpanagnaan kapatot sin dan amin subay na to halian ng mga yadto sabab parkala mabugat in amuin jatuhan sin mga sila amuin makasulang hap pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kapatut hikarwa kapul ada bijami'i anwa'ihi sawaun kana sagiran aw kabira. Amin subay niya mapupu indimihil kasatuan ha indigenous na
Sato amuin hinangon lang tabukon haaturan, bihan yan, na sibo dalong niya manahot maaslag, bang siya sato da, inya undi kababayaan si mano siya kugdanan sin, amuin kakahinang yadto, misan in uyum-uyum mo hadyayaon, haamin tao kakitaan mo matod kau kaniya, aw niyan maana matay masinta wadakalaw tay pamangi, inyad tumahinang parsababan, hikapag ambulda sin, manusia magkahi, inyan hangkan na pianglangan kato, amin subay kita, maayad ha mga pakaradyaan bihan. Hati niya mahinang, inyad to, hikapag kuntarasin manusia, habihad to sadyain, parsababan, siwi-siwi, sa sumagawa, lumagguin pakaradyaan, adakala, mahinang sabab, bukon sadya amin dua, sila yadto nag-amu nagini kugdan bihan, adakala makalapay, marain, ini liuran si manusia, pila na imagya to halaw man sing gumini, puunan dahing habata-bata, amu hindi mag-amu bihan, doon hayaon lumamo di mainini tau maas, paglamod sin tau maas, mara in liuran sin hambuk pahambuok, doon han mahilo halaing kauman, mga kataw-tay manguran. Agama Islam. Amo adto indi manjari jumatu. Damikian, satu amin mahinang sindila, inyan katantan, biyabay tak kato, in sa laggo-laggo atawa sa taod-taod, makasud palaun sin narka, daing hapasalan sin lagbis sindila sin manusia. Ang pinlaw niya maglabad-labad, na tabiat niya, in siya maglabad sa baboy ron bukog niya, na bang ilabad niya harap pamangi, na ando kaylo, inyad to magbing patao amoy nakahinang kaniya. Ang kana indila, in labi marayaw, anaron siya roon hapag, zikir harap patuhan Rabbul Alamin, supaya siya may nang amal sa rayaw-rayaw. Amo yan mga kataw-tay manghuran, haagama Islam. In kapatut hikatu, biyata doon haon, laung niya, raddus salam, ala man sallama alaik. Amuin subay mo sambagon, in sa salaman si mga silakatan, sumalam kay mo. Na, bihad to in aturan niya. Kana labi-labi na, banghakaw man si mga Muslim, kumugdan, haamin masiguro sing katan, in halawm sing kauman yaon Muslim katantan, na inyad to, biyak sa kita magsalam, na pangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apsus salam, pasaplakan niyo in pagsalam si alami, sibo da kakilahan niyo iban sindi niyo kakilahan, sabab in ini Muslim iban Muslim magbak subay magsalam si alami. Ang madtuin panghindo kato sin agama labay ring hapamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang paimparkala ini, in tao timagna, si malam kay mo, na in siya nakahinang sin sunnat, in sasambakan daing kay mo, in hukuman niya wajib, subay kaw sumambag. Naamoy adto mga kataw-tay manghuran na agama Islam, na hati niya bangkaw iyan wajib, na subay kaw tuod sumambag. Habihad to. Naaw niyan, adakala im mga tao imong kabayaan, sumalam kay mo, nari mo siya sambagon na makabakaw dosa. Kita kaw yan, mga kataw-tay manghuran, haagama Islam. Na sabab ito, ini pagsalam ini, na hambuk siya rin mga ini kapaiddahan sa lago-lago atawa sa taod-taod. Bihat to yan. Nabang mo isang katakinanda na wayro dalong ta, biya mga
problema niya sabab na inya to kaya tunay mo ing kapatot sindan amo ng pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na im mga ini nagja to hamawiya si mga tempo na kaunayad to amuin laung ta aon tumpukan si mga bata bago nag-aagad-agad sila bihan na intaod nila inisuy-suy sa abunal. Intaod nila masuk sila laung ta kasiyaman. Naman jari in sila tubang sila magpanaw kung sila nagdaraig ataw nagkukumpul tumakawa in sila naglalawak-lawak sa kira-kira mga ini tutong lupabihan haot sinhambuok pahambuok. Naman jari miyanaw na sila na daan sibi-sibi. At niya makapagsuok kadyain ini maramong mag ini bakbihan ni siyo-siyo na. Nahambok waktu bihan sila nin nagsuy-suy nagpanaw-panaw kami long niya na ando piagbak long niya nambuk maas babae. Nasimaki na imas babae at ini pagsagina nakaunad to amin wala pa na din kita sin amin assalamu alaikum alaikumussalam timpo na kaunad to mga rimbabihan na magtuybihan ini sumagla. Na kamusan uto laung si maas babae. Nahu, laung niya apo, laung sinamin ini, bata bago yan to. Na maglabay na laung niya apo, nahu, laung niya ini bihan apo. Na, bihan to na dya. Naman jari si, ito na isab sumunin hambuok. Bihan to na, kamusan uto, nahu, apo, na maglabay na ha uto, nahu, apo, na ito na isab. Sumubli na ni kato. Nakadto ikuno, intaod nila, labi sila kasiyaman. Inji matukaylo hamaas babae, sila na nagsusuy, na limingkod na mas babae kailo, haygada ng panaimyan, na huo nakamukata na po, huo nakamukata na po, huo nakamukata. Nakita kaw yan. Nakadto ikuno, bang iyong kauhalawang karubukan si Mano siya. Nakahapa kauharat, ang pasimalam kay mo, ang pamuri sambako nin sa salam-salaman nila, sinwajib yung pagsambag, na ando kay lumakapakaw do sa mataod, habihaning kahalan niya. Ang kanain labi marayaw, biya na sinagi, na lumag kita sin lokal, amin matanam, makapag istori-istori kita, makapag isun-isun kita sin amin ini kabayaan ta, ini hinangon, na amad to insubay, mapatut lawakan lokal, lawakan waktu, hasupaya marayaw imbya mga pag-ison-ison. Hindi kita makasasaw, ha manusia, iban, labi luba na to, kita rato isabtuin, masasaw hawak tuwag to karna sin, amuyin, pagsambag sing kita ha mga sila sumasalam kato. Nabiyad to mga katotay manghuran, haaka mga Islam. Ini kaupat niya, amunain kapatot hikaupat lang niya, na biyeta doon ini damikian wajibin hukuman niya, al-amru bil ma'rufi wan nahi anil munkar. Naroon na yaon, indaakan dumaak kau pa amin ma'ruf. Hati si ma'ruf ini amin matarang hasara, amin bangkaw makakita hatay manghud mo halawang kalawungan, laung ta nakapuklas deng ha amin sa reyo-reyo pangaddatan aturan sinagama, na wajib in hukuman, kumugdan kay mo, amin subay kaw, magpatumtum kanila, magpaamusin hinang nila. Amo yan. Nahati niya, bang muri hinangon niya turamikyan, makapakdisab kaw dusa, sabab inya unkatan wajib in hukuman niya. Mga katawtay manguran ha akama Islam, amuin magpabuntol kaw, pakaamuhan, sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawa pangaddatan, bang hibutang ta pangaddatan, na damikian manglangkaw bang sa upamain sila, nalawng dahing hatiranan, nakapuklas dahing hatiranan sin, agama Islam.
ngayon subay ing kita magpaamo maun pa, amin kasabudnalan sa babinyaon, hak dakula, kapatot sinambok pahambuk, magtaw tayo manghuda ka ma Islam, amin subay siya magpatumtum. Amin ang biyay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadi wa in lam yastati' fa bi lisani wa in lam yastati' fa bi qalbihi dzalika adhaful iman. Imbita donaon long niya isiyusiyo im makakita sin pakaradyaan piyag mungkir sin sara. Atine nakabutas na daing hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wajiban kau magpa tudyo kanya pakaamuhan. Bihan yan. Atine baitaan mo habis sara marayaw. Habis sara malano. Naaw niyan taulong taam hindi mabaya siya pabuntulon. Hindi siya mabaya paamuhon. Naawon waktu ini jumato siya paamuin paghiluhala. Bang kita rin makaingat lang ta, amin magmuamala, iban sin sila. At tawari kita makaingat, magdasin, aturan, amin magtuy-tuy tabi ang mga bisarahan si Bukon Marayaw, na inya to ang waktu, mahinang sato dakulahan tara sing kita iwan si tayo manghudta, na in asal-asal umapas kita pakarayawan, mahinang ini ingguwa niya longta, mahinang hikapagambulda, mahinang hikapagkuntara, inya to katantan asal-asal, ini maksud pamarayaw, mahinang siya mangi, in sabab niya pasal sin siulang tain, yang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamon to, nahati niya, intungod paparkala, daakan kato, bang kita nakakita mungkar, subay mo mapindasin lima mo. Bang muri kakausan, kaptangan marayaw. Bang muri kakausan, na sa dakuman kau rumuhung bihanyan, manghindua pangayuan mo siya dua apa Allah subhanahu wa ta'ala man siya hidayah tandasin Tuhan Rabbul Alamin. Na mo yan mga kataw tayo manguran ha, agama Islam. Ini pangadatan sa rayaw-rayaw. Panghindo kato sin agama ta Islam. Labay ring habay ta sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamurakuman in parkala ini. Nasabot ta kay napusan ini. Biya hambok dahulain. Biya mga ini papakaya ini. At tawa amuin miya makadaaturan ini. Amurain hula Saudi Arabia. Hati niya in sila na mabaya sila makapakamal bihan. Harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo hindi sila makatanam, mga ang kakitaan nila roonhan, lang ta nakapuklas dahing hasara. Nabi mga mag-inu-inu sila, dahon nila magbisarain, tao amin nakahinang yato, amin lang niya, ko maghinang magbalik ba sinanang wato, at ay manghud, belo paragbos bukon amo yan to. Sababing Panginoon si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biya ini. Napaamuhon tayo hinang taman to supaya nadi malupasin ang malibadat ta. Nabiyad to ato. Ada kalabang kita rin makaingat magpagwa sing kaptangan amuin ikatay masin tao. Narunhan maaunhan taratain biya mga pagluit. Ada kala rin hasababiyad to maaun pain pag-alukakat. Bang maaunin pag-alukakat, adakala makasuning syaitan kato tara tayman siya, na doon haon makapag ini binasa in hambuok, iwan sin hambuok, na inya to katantan, in sabab niya amin siulang tain, yang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, papaghaliun kita, haamin dan lalabayan, labi-labi na tuod bang masigpit in lalabayan niyaon, amin subay dihilan talugal
inambok pahambuok, gamayan, impiang daakan kato sin, ini sara na amuin lang niya makabakaw amal sa rayaw, amun lang niya imatato alat tarik. Amuin ikan mo in makamumula, halalabayan si manusia. Aun doon makakita kau. Ini aun doon makamumula, so pakaman niya mga bagbag kasa. Na labi marayaw puton mo to kawaon hibugit. Paamin lo hibutang mo halugal, amuin di makahinang mudarat sa manusia. Na inya to kataan amal sa rayaw-rayaw yato. Na bang mo matilo sa imbihad to na marayaw isab, bang maurol mo yung kataan makamumula doon hayan, at awalumi lang tabinin doon si mga hayop, na inlabi marayaw hukasan mo yung daan lalabayan niyaon. Bang kamabaya lumag amal. Bihan yan. Na bihad to in biya mga piyang hindo kato sin ini agamata Islam. Inyad to bangaon makakita bihan kato amin naghinang kita na longta sabuton kita si manusia pakarayawan. Na hapag sasabot-sabutan na dya pakarayawan ito, habuk yan to rin ang mga sabab, hikataon sin amal sin kita. Mga katawtay manghuran, agama Islam. Sabab aun dahil ang mga hadis, beta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkaw saksian sin manusia, inikaw tao marayaw, mabut sa jalong ni kapatan tao makaiyan inikaw tao marayaw, daakon sin Allah subhanahu wa ta'ala im malaikat, hipapara indayaw mo adto, hipasulat didto ha, kitab mo didto halawhil mahfuz. Amo yan tulong ta mga katawtay manguran na agama Islam. Nasabi to, lumukat kita, hapamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumawa si mga pangadatan sa rew-rew dan kaniya, hasupaya amuin haadlaw kana dun haon amin wala kau nagbista sing katantan ni tulong mo mga inyad to way maksud kuro ka ingdeng si maghinang hadya marayaw wala kau biya mga dimaot bating niya to katantan ini tiud mo bihay ni bihayad to supaya tumao din amal mo sa sumagawa wala mo at tumisan kaya na naman amal to sa lagu-lagu inahinang mo yan to. Nabihan yan, mga katawtay manghuran. Amo nain, mag-urol kita sin, ini hikarayaw, muna-muna ha, ini ginhawabaranta, pag-ubos, pag-ayad, haantara sin kita maginitaw tayo manghuda agama Islam, na inyan katantan, hambuk yan turing ha mga mapatot, batukon sinambuk pambuk ng katot taniw, hasupaya wayroon jumatu, biya mga pagsagdaan, wayroon jumatu, mahinang sabab sini kapag buulaksin, magtawtay manghuda agama Islam. Naamoy adto mga katawtay manghuran agama Islam, di na kita magpawa, sin pangadyan, tarito na dya patubtubo na waktu ini, na mangumbay dako kaniyong katantan, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.